Sanibonani Makhaya, sisePitori namhlanje njengoba sila ePitori sizokwenza sizosebenza ngeindaba esensitive kakhulu. Ngingahambi ngedwa, ngihamba ne-Radicaba VIP protection. Sisonke la ePitori kwenye indawo bathi kusema-X if I'm not mistaken, and then kunomamsindiswa lana okwasibhalela kwathi abantu bakabuka uthuleni bengicela ukuthi nisondele la eduze lana nginodaba elungihlupha kakhulu. Kwenzakaleni na ngabulalelwa umntwana njengenja, so ngizamile ama-radio stations amaningi. I cannot name them unfortunately mina lana ku-media, but umama uzamile ama-radio station amaningi abazikhonanga ukuthi bamncede. I-case uyivulile, ama-station commanders asazi ukuthi wayebadelay i-case yakhe. Sikhuluma nge-case yango-2004 lana, I mean 4 years back, is 2001 sorry. So okwenzekile ukuthi umntana wakhe ubulewe njengentsha, she needed closure, akakhona ukuthola i-closure. Zonke izinto zinobufakazi and then uzamile ukungena ema-court bamisa ups and down, but ukhumbule ukuthi njengoba mina ngize la ngizoveza abantu bepeni, ngize la ngizoveza iphepha ebantwini ukuthi abantu bafunde. Cha, mina ngisikondla ngisishosho ngingangotheni ungangikhoda mathanda ngoba nginoshukela. Sizokwenza lana ukuthi manje siyahamba singena lapha na kumama ke sizwe ukuthi udaba lakhe lime kanjani, but definitely sure come rain or shine sizomnceda umama ngendlela esiningi. Make no mistake, sizomnceda umuntu osifunayo. If mhlambe ufuna impi nathi ukuthi singamncedi umama, uzoma endleleni yethu, i-Radicaba protection ikhona. You are more than welcome ukuza ukuthi sizolwa. We are ready. Ngiyacabanga ukuthi ngiyangibona ukuthi ningakanani, nayibona le ndoda le ingakanani. Please try us. Ngiyabonga. Asambe sikibele. Ngiyabonisa kubantu bonke base-South Africa, igama liSindiso kaKhwenana. Ngokuzalwa ndazalelwa e-Eastern Cape, eQueenstown, kodwa ngokuhlala ngilapha ePitori, eSoshanguve. Ndiye ndabhalela uThuleleni ngoba ndiva kabuhlungu ukuthi bazonceda ngendaba yama-security kaPrasa. Ama-security kaPrasa angibulalela umntwana, kagqiba ubulala umntwana, envisa ubuhlungu kuyo. Azange abize i-ambulance, azange babize amapolisa, bamdubula kuloo ndawo bamdubulele kuyo, baqeda bamshiya. Xa bamshiya kuloo ndawo bathatha lo behamba nayo, bomlahla 3 kilometers away kule ndawo akuyo. Uye wasuka kule ndawo asuka kuyo bamdubule ngo-11. Kamdubula ngo-11 ulahla umphula, bamlahle khona. Abuya umphezulu ukufika kule ndawo ushonile, ahambe kasiswa eJoburg ayoripota la umntwana behlala khona. Bafike kubantu bandala kunomntwana, umntwana andifonela ndixelele. Ndiye ndafonela ubrother wami uThemba, wayakhona. Then ngabhalela, ndafumana uThuleleni Facebook, ndamcela ukuthi azonginceda ngoba namapolisa aseGP i-case yami wayithathela indawo. Ayithathela indawo i-case yami. Manje ndimofonayo babuzayo, ndiye ndafona uMr Maluleke uphethe i-case yomntanami. Wandixelela ukuba uMr Maluleka mathina masihambe siyozifunela umuntu obonile akubhaqile umntwana. Ngicela siphoze kancane. Iphoyisa leli elithi wena nefamily yakho nahambe niyofuna ufakazi umuntu obonile. Okay, unencwadi zoku-investigate wena mhlawumbe, or nefamily yakho khona omunye oney'ncwadi zoku-investigate ama-cases? Asazi ukuthi bona bayesaba ukungena kule ndawo, abantu abangenako abaya kulaa ndawo, abantu bayabhalazi bayababaleka okanye bayabenzani. Kusaba amaphoyisa? Now nina maniyale and then nina, okay, impilo zenu, you don't care ngempilo zenu? Kusho kanjalo. South African Police Service, I think, they are here to protect us. So manje, if they fail to protect you, worst part ufelo umntwana ubulewe njengenja, and they know your case, banayo case yakho, lo muntu ophethe case lo uyazi, he knows very well, and the worst part of it umuntu wesimame.
he needed to protect you but angathi kuwe thina ngeke sikhona ukungena laphana because laphana ku dangerous, meaning that for wena akusi dangerous, your investigator laphana uyofunisisa ngokufa komntwana. So it's who phela lapho because wena shuthi awuphephanga impilo yakhe izacala. So uke wamreporta ubaba lobeka phethe case yakho makazokutshela ukuthi wena hamba uyofuna ufakazi. Elo xesha ngimreportanga bengigula ngoba bengisenigugwa. Phela magugu umntanami ndavele ndagula ndakwazi nohamba ndangathi ngiyahlanya. Bengincedwa yonke into ntiswa. Mile zange ndambona. Azange ndina yomngcwaba. Ndiye sendibona iduna lakhe. Mama awukhona ngokungabi umntana wakho. So wena uhambe wayoboniswa la umntana akhalele khona. Kusho ukuthi masizoyibeka in short, uhambe wena wayobona la kuleli inja khona because umntana kubulele njengenja because babulele inja. Should ngenzela ukuthi abantu emakhaya khona ukungunderstand kubule uyinja because if ebule umuntu ubuzobona ithuna amimbo uzokhona ukuthi umfihle umntana wakho ngabe uyitholile closure. So bona now they are waiting for ukuthi maybe kufike abantu bemedia or kwenzakala into eziningi ukuthi kukhona into engahambi kahle. Mina I can smell the red, rotten red ngiyiwani then ngingazi ukuthi abanye bazoyana kanjani. So ungaqhubeka manje. Nendoda mlungu baya kula mikhukhu bafumana omnye umama othi ubone yonke into igama lakhe ngoqala ubone yonke into nepolisi ezidubulele ngumama lisidudla lemhlophe dinama-dreads basiphana inamba zakhe saye police station. Ipolisi abelichiki belinenye attitude ukuthi ngicinga masingena eminyango besiphethe ama-sanitizer wethu siyamxela sisanitize wathi angeke asinake singene ofisini yakhe masabe so-sanitizer laphaya. Umntana sekhaya usithengisa ama-sanitizer uyiphele uthi naye wathi ngeke ngingene ofisini yami ngiyafuna ndinincedwa ngincede nijike ngangiyafuna ngikhala ke ngoba umntana sekhaya athula sabe saya sayosanitizer kumshini lapha epolice station ejipi wasilisa kulaa ndawo sema yagula sema uthe ngothanda kwakhe adluladlula apha kodwa wabuya wazosihoya umaluleka wazosinaka wasixelela ukuthi kuza kwenziwa amafoto ngoba yi-COVID-19 kuyi-COVID-19 nje kuzokwenziwa izithombe zalama-security okaprasa. Lo muntu ebebonile uzazobona angazi ngezi uzozotshekha izithombe salinda. Xa silinda apho ndibona ukuthi le 2 weeks yakhe iphobile ndimfowunele athi nawo ye-COVID-19 ndilinde ndimfowunele athi mina ndiselifini ndalinda ndamfowunela futhi wathi amadoketha athathiwe wayotshekwa zothi xa buyayo awela nto enze. Ndalinda nalapho ndahlala ndalinda ukho omnye usisi samfumana usisiflora wasethembisa usenze police station uba bamfune achaze athi ndinengxaki so ipolisa lenza so seso senze police station ethembisa ambize senze meeting naye hayi eze umaluleka vele mayeqala umaluleka usisiflora mbuzi imibuzo bengingekho bengiphumeleke nakhe bendigula bengilele esofeni angizwanga bathengi nalo mfana lo ebehamba nomntwana beze naye angizwanga bazawuchasa ukuthi bazobathini. After ngokuhamba umaluleka wahlaleka ngamphinda ngamfonela umaluleka wathi kunabantu oyekhona laphayana edubuleni uzile ofisini ufuna uzoconfessa ngoba i-COVID-19 andazi ukuthi uphemake kwenzakalani na. Masilinda salinda
mase sendibuza lo muntu utheni na asayazi lo muntu uthini zangayikhuluma ndithule ndimfowunele ukuthi Maluleka uhambani hayi isibhamu sitholakele kwaPrasa phakathi uPrasa uyasazi isibhamu esazi nje isibhamu uthi akasisayinilwanga elalanga akasazi siphume nabantu usaphana athi mandilinde futhi uzandifonela athi uniphama 2 weeks ndilinda ama 2 weeks wakhe ndifone emva kwe 2 weeks but Maluleka kuhambe njani hayi utheni konje emva kwesibhamu uphinde wabanjwa i-COVID-19 umbambe kayi-2 kwathuleka nami ngathi ndiyagiva phanyana ndahlala ngigcine ngigula lesibhedlela lele 10 days esibhedlela ndabuya ngigula ndingakwazi ukwenza next nakhona futhi ndahlala ndinganakanga ngithela ngiphapha amakhona ndamfonela Maluleka but Maluleka kuhambani wathi khona umuntu obanjwe eSoweto ophethe isibhamu esinjiya sesiyekile ukusibhamu ukuthi siphumele umuntu ongaziwayo umuntu wakhona sekabanjwe eSoweto isibhamu siyaphi ePitori siyochekwa ndilinde ndimfuthe 3 months banqaphana 3 months ukuthi Maluleka athi ayikabuya impendulo yesibhamu hayi ndikhona Maluleka uyangijikajikisa engathi uthengiwe nguPrasa ndivendi siqonde ukuthi Maluleka nje uthengiwe nguPrasa uyangijikijikisa kanti kudala benisithi kanti izela kuPrasa siwamse kuPrasa asibuze sifunani kwaPrasa ngoba kufuneka uyipolisa lapha yana ngoba mna ndiziyela kuPrasa nendoda nobhuti wami saziyela kaPrasa wasibuza lo question sifunani kuPrasa ndaqonda ukuthi Maluleka uthengiwe ndafumana inamba eradioweni ze-national usisiflora wanika ifoni zikaMuwelazi lo phezulu ndamfonela ophezulu ophethe amaphoyisa ndambara kodwa ndafumana i-assistant yakhe yathatha yonke yathi mandikhuluma wathi uzayidlulisela ndithe ngihleli ba ndafonela kwathiwa mandifike eBujibi Street bani lo muntu uphethe ipolice station seJipi lo baba umlungu lo uphethe ipolice station seJipi ndaya kuye ndafika wathi mandichaze ndachaza bendama ndiyi-1 ngenamntu ondikhaphayo nakhona bengakabikho right wandithembisa ukuthi Maluleka uzamkhupha andifunele enye ipolisi elizobamba ikheyisi yona bayandipromisa ukuthi bazamfumana lo muntu nakanjani ndahlala engathi ikheyisi iyasebenza yavele yathi cumu ndafumana inamba eradioweni ndafonela i-national ndifonela ngabaxelela yonke into i-national yaseta idate yathumela amapolisa la ongosisa yi-2 beza la eSoshanguve afika ndabachazisela babhala yonke into bathi nanamhlanje kuba bayodlulisela imessage ndabo sisi basebenza kuphi khona eJipi magama konke ifoni yami yaflasheka namhlanje baseza la okuba behambise imessage namhlanje andikava next ubaba wathola omnye ubhuti khona la ePitori laba bhuti baphanda emakhesi angahambiyo bhuti lo samfonela xa simfona nguDonald ne nguDonald safonela uDonald wathi mina nisebenzela ePitori saninika umuntu waseJoburg wasinika umuntu waseJoburg wasinika uDumsane fonela uDumsane ndamchazela isitori sami uDumsane ikhesi yami wayibamba yangathi yavuka yabamba ngathi yavuka ndibona uPrasa ukuthi naye umthengile uzamfonela ke nokudla emlonyeni ngizamfonela back ndizakufonela ndizawudibhizinise meetingini angafoni ndizakufonela last week mandizohamba sisiye court nobaba uNkosi ngimfonela wathi ndizoya eJoburg sedathi nami sasa ndizabe ndilapha eJoburg wathi ndizabe ndilapha eGP police station dathi nami ndizabe ndiseJoburg athi ungifonele sizoya sobabini manigqothetha nobaba uNkosi ngithe ndiyamfonela ifoni ivalile
bengifuna ukuthi ukhulume udaba ola esize ngalo lama ubhodle mawuceda ubhodla ukhona izinto engizokhuluma nawe ngazo amakhamera lokho asibhekile kulento esikhuluma ngayo kunabantu abefamily abomndeni abayaziyo okunye ebakubonile wena ongakuboni ekuswelakaleni komntana umntwana ebehlala eJoburg xa hlala eJoburg ebethandwa kumalume wakhe umntwana elulanga ebehamba esiya emsebenzini ehamba nompho edabula phake lapha edabula phakho amapolisa bafikile kuloo ndawo akho umuntu uyaziyo kulaa ndawo bekwenzakalani kodwa umpho yena uthi bebehamba kwafika ikhwantanga bathi ningasibhekela la umpho kasilala baqala ngambani benamazwi nesikaka kule ndawo sesibhawu baqala ngambani bese lo wama ngazi usukume ekulaleni wathi futhi lapha beya khona andiyazi bathi ngebe ngasoza yendawo bekunefensi enkulu bamshaya i-3 wow bathi kumpho bavala umpho bathi lana ke lalisa bathi ungasibheki umlahla kwenda bamlahla then umuntu ofike kuqala ke kuloo ndawo malume mama umpho sorry umpho ukhona uyatholakala umpho waseSoweto ngazi wayethe waseSoweto zangasiniki address yena wathi waseSoweto ekuqaleni phasa sikade simthola mara basatholakala basize ngapha ku ankele umalume kaThemba lethu uThemba lethu sikhuluma ngalo esize ngaye la sisathetha ngaye yeah awuyibeke usuke endlini uya lapha yana kuswelakale umshana wakho uyithatha lento tshelwa ubani ukuthi umshana wakho how did you know kahle ukuthi umshana wakho lana uyakuya okay igama lami uThemba usisi undifonela hleleni wakwabo afona asithola okwesibini makasifona sithola athi kuma ndikhawuleze ngiyephi kubangani bakho Themba lethu ukhona olapha kusisi wami lo seJoburg ngiye kuyo usisi manifika kuyo usisi ngithathele usisi masexa ethetha yonke into ayithethayo ngithathele ezingathi uyajoka ndithi khathi ndihambe nyani ndiyofika kusisi manifika kusisi usisi andixelele ba hayi khawuleza uthatha imoto wami uyobheka phi uMapulu ngekho yena ngithola uMapulu mandikhawuleze ndiye le Themba lethu bathi owamdubulile ndina okay mandihambe nyani ngithe ndisahamba ndibane uhamba nomtshana wami ndibabuza uba akhona igama lakhe ndibabuza uba ingabe inyani nale nto ndiyivayo le endlini bathi nyani thi ndicela nondikhomba apha boy ndizozibonela uba ngabe nyani ndihambile ngosibonga abatshana abantu bazi noba sebekude imboneke esetyholweni lihlathi cangwecingo like for ndiqale apha angazi into endihesithetha vule ngaya kuye mandifika ikhanda liyajinga la ecingweni izandla sibambelele avele athi athi ngumtshana wami lo ugcokiswe ilentozana i-overall eblue ndithi senze umbamba bandimemeza abantu le phezulu bathi ungambambi utshonile abe sitsho naye ndibuze mna kwenzeka atsho umpho athi hayi sithe sihamba thina besisonke abanye bebehamba phambili abanye behamba ngemuva wafika imotobhasi ibuye iqhamuka ngemuva wayiqhamuka ngemuva ithola bona boyi-2 bathi mabalale phansi balala phansi yena athi kume umpho uqale badudula uThemba ngoba ebezicelele ukuthi uzobaleka and kule ndawo abalekela kuyo akho ndawo nokhona even kwami ngeke ngikhona ukuhlambela ngayo because ifensi yakhona iphezulu kakhulu bandudula uthi ududulelwa for it athi kume maybe bezicelele uba uyabaleka thina angisitholi kahle le story ngisiva kahle
ngitholele kanjalo mase sifika noSibari very bese fika uSibari police ibullet esizithule pha kwezi 3 emzimbeni and ibullet yakho endibonile ukuthi yokuqala ile ingathi rubber bullet yiyo le then ziyakhombisa ukuthi ibullet nabe kutheni kuze esonathi athi bona babecela ngokuba ebebaleka so ezusi security noba uyiphinda nawo nobule police even umuntu ese distance kusuka la uyala asidistance unobaleka umbani and manje mbuza athi umuntu omama lo muntu le ngithona kutheni bangadubula athi hayi nabantu bethenge isibhamu bese kuqeda banifaka phakathi ekhondam ya ngithi kushike bani athi akazishike bahambile ayomlahla le yena kuba ebuya sezobona ukuthi uThemba lethu ngabe usizakele na athi lo sisi athi ukhona usisi obeme lapha phezulu ombone yonke into mina makangikhombe athi akasabi ke yena ukuthi angikhombe hayi nyani ngimnosisi noSibari sihambe sohlangana nalo sisi asibeke istory lo sisi athi ubone kahle yonke into ubone yonke into uba ngabe ngibali bedubula umuntu omama omhlophe onedreads till ke mina ndaze layo ngcwaba umtshana wami noSibari nosisi somngcwaba sisi nje beyibeka kuba ngabazange ambone eyona muntu babehambele lezi zinto yayindini noSibari nomtshana wami ongekhoyo manje oseJoburg yona iyanikhathaza ngoba yabona manje sengiyisele emuva bese lezixelela mina sengidlulile kule nto sengidlule isathu bakube njalo sesihlamba umqolo sami ngoba besibathathu lesithatha singama triplets manje sisale sibili lesihlamba umqolo sami so esona singuntondo asekho siso lesisithetha manje usisi the more ekhuluma ndiyambalekela usisi because qho ebona mina ebona nomntwana wakhe akhona iyavuka la feeling ukuthi nalapheni ukuthi yabona manje ngabo bobathathu mara akekho ke lo wesibili indaba yalokho isizathu sokuthi uPrasa udula kanjani nami ngikakasitholi ukuthi reason yini wayedula uPrasa ngayitholi ngisayifuna nami ukuthi kutheni umzekelo masinothi ukuthi siyasearcha for uThemba lethu ngoba indoda leya asazi nokuba umntwana apha kulontombazana kulo ndawo ekuyo asiyazi ngoba kuma mnamntu ebithanda uthetha izinto kum ndiyazi nenomntwana because wandixela wathi unaye umntwana uma ukuphi asimazi ngobulela sizombuza abantu asimazi. Okay, bengifuna ukungena endabeni yobuhle bakhe lezi zinto bekazenza asaphila la emhlabeni ozikhumbulayo wena umuntu othanda udlala uyafana nami umuntu ojokhayo akathanda intombi uyakhawuleza ukwatela uba kunentombi khawuleza masinyana kahlangana nento yokuthi funeka ubekho intombi funeka kuhlalwe endlini kujatshuliwe kube mnandi so simna njalo andikholwa kuhlala once kubekho into engathimbi ndiyakhona ukuphuma ngabikho around because ngibalekela ntoni laa nto yokuthi imbi lento izawusala mina nomuntu othanda unga-acti phakathi kwabo mara ma ndizihlelele ndiyi-one kuyabuya konke lokho ma une-picture Themba lethu ubona ubheke mina straight ma ubona mna ubona uThemba lethu straight endleleni ekutha ngayo yonke into engiyenzayo uThemba lethu athanda ukudlala akho muntu angamthandiyo wonke umuntu uyamthanda ufikelela kanakubani na. Ake singene kusisi or singena kuSibari uSibari baba kaThemba lethu baba kaThemba lethu
nawo makhelana sibhekane nawo lapha. Ungakhona ukuthi uzibike ukuthi ngubani bese singena emdabeni leli sihlangene ngalo ukuthi nizizwa njani kahle kahle njengoba ningakhona ukuthola ukuthi umntana ubulawe kanjani wenzeni nawo makhelana. Sanibonani bahlali base South Africa, mina Sipho Mathabela. Ubuhlungu ngibhekane nabo kodwa-ke angikhoni ukukhuluma, ubuhlungu kimi ngehlelwe inyembezi, ngiyashesha ukuzwela especially njengoba sibathi kakhulu kumthinta ebudeni. So sibhalele bakothuleleni ngoba sikhathazekile ngokushonelwa umntwana. Umntwana wami ushone ngendlela ingayazi. Umntwana makashona bengidiliva abantwana besikolo, benginemoto ngilasha ngayo abantwana besikolo, benginekhonti, benginemoto kahle kahle. So umama makangifonela ngisendleleni ukuthi ngicedelele ukufisa abantwana besikolo, athi ufonelwe umntwana eJoburg futhi uThemba Lethu kwamdubulile. Sagijima ngempela sashona khona eJoburg noSibala utata bomfazi wami. Masifika kuthiwa umntwana ulele laphaya, kodwa-ke amapholisa kudala bawafonela awafiki, awayitholi le ndawo. Ngempela nathi safika samthola umntwana ulele, kodwa amapholisa nathi masiwafonela awafiki kule ndawo, ayadlula ngale phezulu. Le ndawo ifihlakele la ikhona khona semhashakasheni. So bangifika ngathola ukuthi phela umntwana bamdubulile, umntwana sekashonile. Sisi umntwana ashone ngo-11, bamdubule ngo-11, thina sifike ngo-6 mfana process. Yeah. So mangithi ngibheka umntwana sekawomile ngokuwoma namuva ngathi udutshulwa ama-ayoni avele nje abanama-dos gcwele igazi, shuthi bamshaye ngamaphambukani, amabhuleti amaphambukani lawo amshaye ngawo 3 bullet. Safonelana namaphoyisa, kodwa-ke mangibheka la bamdubule khona aya khona angeke azayence le fence le. Ifence elandela lesihlahla le ngobude yakaralwe. So phezulu kwakhona kunemikhukhu phezulu intaba, noma ngabe abamdubulanga bebayombamba umntwana, kodwa-ke bamdubula. So i-concern yami ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi umntwana uyenzeni, bamdubuleleni kwaPrasa, ngoba noma ngabe ikhona into ayenzile, noma uphethe isibhamu or uphethe insimbi, maybe bamele bamdubule bayithathe lali insimbi bathathe kwayena. Makufika amaphoyisa amadala lapha lilungu, nabo babuza ukuthi noma ngabe umuntu umbulela, noma ngabe udubula phezulu, kumele uripoti e-police station. Kungenzeka lehla uthola umuntu phambili. So bona badubulile abazange baripote, abazange bafonele ambulance. Nenja yami le bayibulele. So ngifuna ukwazi le nja yami le bayibulele iyenzeni, yini into ayenzile njengoba bekahamba lapha endaweni yakhe. Ukhona lokhu bakuthola akuphethe yini, or nje bachazwe ukudubula bebayofunda ukudubula ngomntwana wami bebapractice. Ngoba kwamaluleke masizoripota mina bengakhona ukukhuluma naye ngoba ngiyathukana ngishesha njalo ukuzwa bekumnikeza imali ukuthi akhulume naye ngoba uyoshesha kuzinye insuku ukuthi angasayibambi ifoni. So umaluleke wathumela thina sigcoka ama-bullet proof ukuthi siyofuna abantu babone ukuthi bayibulele kanjani. Ngempela saya thina siyakho ne-risk ivele abantu bayithatha, wayathina sayofuna lo mama loyo obone yonke into. Samthola lo mama lo wathi yena akasabi ngasekhoda ngama, kodwa-ke umaluleke kumele aye kuyo. Thatha amadithe alo mama, safika sanika umaluleke ukuthi afonela nalo mama, kodwa umaluleke angazange akwenze. Umaluleke masimfonela sometimes angabuyi kithi, nini asitshela ukuthi yena uphethe icorona. Makabuya
uzosifonela uma lwengazange asifonele nangelanga lomhlolo yithi ekumele sifonelane nayo kube nje uNkulunkulu akekho akekho phambili kwethu uNkulunkulu kube saphelelwa nangala masente la ukuthi sifone sagcina sihlele phansi kodwa njengamanje ngoba uNkulunkulu ukhona ngifuna ukwazi ukuthi ingane yami yayenzeni ngoba nenja moyibulalo unereason maybe iluma abantu or seyigugila isasebenza umsebenzi lo uyifuyele wona bese uyayibulala uyahamba uyigubhela umntwana wami wadutshula and into engiphatha kakhulu cishe ngafela umama kwami ukushana komntwana wami kwama affecta kakhulu umama wagcina adla amanye amapilisi anikwe udoctor ukuthi ingqondo yakhe ayisekho right lamaphilisi ngiyawathenga angisebenzi imoto ayisasebenzi endlini umama ngiyamguga umama ubusuka ngalali ubona izinto zingabonwa umama ngambonanga umntwana kuthiwa umama ngamboni umntwana ngoba kulesimo akuso uzofa yini ngibona umntwana nomalume wakhe umamncane wakhe yena ngazange azambona umuntu simuyise ethuneni mase simngcwabile umntwana umama safika la saphelelwa imali ngaphelelwa umsebenzi waphelelwa umsebenzi neblue card angatholanga umama nemali zaka ngasitholanga company nathi yona ayinamali ukumbhadala ngamashu lo bekwenzeka de ubekwenzeka ngakhona umama wafika wagula inyawo leli lesilondo sibonayo lesi umama ubathi ukhathwe inyawo asesibhedlela uhlala 10 days esibhedlela bathi makakhathwe inyawo ngabuya ngayekela abantwana besikolo ngazolanda umama esibhedlela ngamcela ngazoba nomama ngathengisa kwamoto la endlini njengoba sihlele nje namhlanje asina next ngizama impilo kaMama nami umama uyahamba ngenyawo namhlanje ngendaba seyaka Prasa ngifuna uPrasa nje ajeze uPrasa asho ukuthi umntwana lo uyenzeni lokho nje kucela siyabonga ake sibuyele emuva kancane baba okuhle nje kuphela lokho obekwenzeka kakhulu ngomntwana wakho uthi mawumbona angena la egedini ubaba ungakhona ukuthi usisherele khona yebo baba yeah umntwana wami lokumntwana osebenza njengomuntu osifazana unemfundiso lo mama ebantwaneni akakhathala ukuthi untombazane umfana nawo uyakorobha la ekhaya ufake polish angakho kuhle la khona ukufundiswa lo mama nalabo abanye balandela yena nabo kunomunye una 13 igama lakho Ntombi ukupheka kwa Sunday course la endlini ukufundiswa lo mama umntwana wami bekathi makangena la ekhaya ungena smile bekathanda abantu ene manje nginethemba ukuthi kube khona kube inkude ngempilo ngoba umntwana wami bekalungisa kwa microwave achacha kwa phone achacha kwa computer ngifunda kuba ne computer mina ngaye umntwana so namhlanje nginendawo la bekazolungisa khona amafoni engiyenzile so kube khona isilesa space lesi njalo mangena lapha lo wamqondo loya leya movie leyabuye ukuthi umntwana ukhona namhlanje kulungisa amafoni la lo mntwana lo bengaphikizani nomama wakhe if wenze mistake uzoswathi hayi mama smile ahleke alungise inkinga yakhe bengase umntwana ukuthi mangingamshawuta manje uyaqumba bekumntwana nje osiphumelayo nje athi hawu mama esikhathini esiningi bekeza kimi and if nalezi zinto zami lezi lemfuyo yami le kuba ihlalanga kanje ngoba bekathanda ukusebenza kube uyenze kahle ngoba kahle la so ngilahlekelwe kakhulu ngiyakhala kakhulu and isikhalo saka ngeke ngiphinde futhi sivaleke ngikhala kakhulu ngifuna nje neSouth Africa yonkana yizwe ukuthi ngiyakhala uPrasa lento yangenze yona ngaspenda ngoba bekuyi-COVID-19 ngihamba ama-court ngifuna namaletha ukuthi ngihambise umntwana e-Eastern Cape so ngifuna ijezi Prasa ngifuna ijezi inhliziyo yami ibuhlungu ikhathalisekile ngilahlekelwe umntwana wami siyabonga baba ngiyacabanga ukuthi mzile ukuthi baba uthini ufuna iclosure kahle ekuswelakaleni komntwana wakhe iPrasa you want ama answers from iPrasa ukuthi iPrasa le nje nibulele ngabe yenzeni mhlambi uyisi dustbin abe senabona ukuthi nibulale yiluma umntwana
nabona ukuthi ngibulale ibe i-pitbull le nje ngibulele na ngoba i-pitbull you-understand ukuthi mayengakubamba ayiyekeli so mhlambe umntwana naye maybe kanje pitbull bekabamba iphoyisa lebrasa wangaliyekeli and then babona ukuthi solution ukuthi simbulale sithathe umphefumulo wakhe ake singene ngapha kumama umama uyaphila mama ngiyaphila usisi umamncane kaThemba lethu yeah ngiyakubona ngathi una 20 years futhi alright nawo ama-camera mama lapha emakhaya angibakwazi ukuthi usisi lo una 20 years lona kahle kahle kuthini kuye njengoba sila namhlanje uzibike ukuthi ubani kahle sanibonani eSouth Africa lokhulumayo nguLinki wakwaHamza ngumamncane kaThemba lethu uThemba lethu bekayingane ekahle kakhulu kangangoba ngalesi sikhathi azodutshulwa abulawa yiPrasa ubethanda ukuthi bengathi kumamncane makangibizi bekathanda ukuthi mama kakhona mangimphendula ndithi yebo baba kakhona uThemba lethu ngalesi sikhathi abulawa yiPrasa kade ezibekela imali uThemba lethu umpase kahle ugrade 12 wakhe uzibekela imali uThemba lethu uthi mama kakhona ngifuna ukubuyela ngiyofuna noba icollege makube abangithathe euniversity because ngifuna ulutho ngobumbanga ngifuna ukuchange leli khaya leli singabi kanti sonke sizaphelela singongathini singafundanga ngifuna kube nento abazathi abantu mababhekile babona ukuthi la kwaHamza ukhona umntwana oyile noba kuse college or e-university kade ngumntwana okahle kakhulu ebengahluphile kuningi esingakhuluma ngoThemba lethu silana nje silahleke uPrasa usithathele isinkwa emlomeni ngoThemba lethu usithathele umhlobo ngoba bekathi makakhona uThemba lethu uyahlekisa uthanda ukujiva izinto ezihlekisayo wenza izinto ezihlekisayo uyahlekwa kule khaya ngoba amaphoyisa nawo ngalesi sikhathi sifika la simthola khona alele khona bathi kuyafana noba bebemthole enento entshontshiwe esandleni makube bambulalela ukutshontsha bekufanele umuntu makatholwa enento entshontshiwe uyareportwa ufonela amaphoyisa beze bazomthatha makube utshontshiwe wenzeni lo mntwana lo ebulawe kabuhlungu kanje abantu lapha emkhukhwini lapha phezulu babeshawuta bonke bekhuluma bethi bangakhuluma besitsho amaphoyisa ekhona lapha phansi besitsho ukuthi singafakaza sibonile ukuthi kwenzakalani abantu bakaPrasa kuthiwa bathema baceda ukudubula kuthiwa ba-celebrate ngathi lo sisi kahle kahle bekazozibona ukuthi uyakwazi bekafuna ukuzibona ukuthi uyakwazi ukudubula na or uyakwazi ukubulala ngoba kuthiwe mabaceda ukumdubula ba-celebrate labantu bakaPrasa mabayongena lapha kuleya quantum ebehamba so asazi ukuthi akuthola impendulo mawuPrasa ngakasiphi impendulo sazi ukuthi umntwana wethu bulawele yini make ngibonge kumamncane njengoba beshilo ukuthi owami umntwana yena esho umntwana kasisi wakhe ukuthi iphupho lakhe ukuthi yena azibekele imali makasebenza aye e-university or e-tertiary ungayibeka ngendlela ozozwisisa ngayo kanti le mali le bekayibeka yokuye e-tertiary le transport bekazohamba ngayo aye-tertiary ithathe i-direction errong kwaba ikoloyi yaka-Eliya uzwisa ubuhlungu kakhulu lokho okwenzekile angazi ukuthi ngathini but uzwisa ubuhlungu lento yenzekile kakhulu because iPrasa ekugcineni abaziboni banephutha i-case it ina 4 years umama abamnaki ke ngitshela abantu emakhaya ukuthi umama siyesazama ukuthi simsize behind the cameras
i-case yakhe as we speak is a high court, and we gonna make sure ukuthi every day makangene ecourt singena naye. Ake ngibuyele ngapha kumama bami nali ilanga liyashona. Njengoba lishona ilanga ungumama upheka ama-plate la ekhaya ayashona, kuthini kuwe awupheka ngana ubona ukuthi yazi kunelinye iplate la ekhaya alisekho ilanga njengoba lishona? So ngoba engikwazi ukuthi umama umpheki upheka ilanga malishona umeka sure ukuthi ifamily yami yonke imele idle, abantwana bami mele bonke badle, but namhlanje kunelinye iplate akusadlelwa kulona. Kuthini kuwe? Ndiba kabuhlungu kakhulu, mara kunalento engixelelayo ukuthi ngoba sandimbona uyaphila, ngoba ndathi ngesikhathi ndigula kakhulu udoktar wathi uma ndingambonanga mandenze isisithombe ndisibeke la endlini ndizawufika ingakho khona. And kunenye into endilimazayo, ndinomphupha ndimbona ewa, ndinomphupha kaninzi ndimvisa ubaba ngithi ndiphupha nangu esiwuthi khona bamdubulayo njalo. Ubuhlungu kum, ubuhlungu umntwana uba ebemoshile, andali abantwana bahambi nathi kodwa ngeberipoti umntwana umoshile. Impendulo yami ukuthi wenzeni, why bamshiyile abaripota ababiza ambulance? Abantwana bayaganga, ngeke usibathethelele, awumazi lahamba khona, kodwa ulahlo bambulele ngalo wenzeni? Ndifuna nje impendulo yaloo ndawo, wayenzeni bade bamdubule? Umile umama lapho uthi angiyeli umntwana la hamba khona angihambi naye, bahamba indlela eziningi esingakhona ukusihambi thina singabazali. Yes, nami ngingaba umntwana, nami abazali bakhona ukuthi mangiphume endleleni bangibize. Kunezinye izinto nathi besikhona ukuthi sizenze abazali noma basikhuzile, kodwa-ke ukubulawa kwakhe wenzeni? Nangabe bekatholakale ngomthwalo, uphi lo mthwalo lo wena? Sikhona ukubona ukuthi umntanethu udliwe nawo umthwalo awukho. Into etholakalayo kutholakala amanxeba emzimbeni wakhe. Abantu bakaPrasa bathethe umphefumulo wakhe, abantu bakaPrasa bameke sure ukuthi bachitha igazi lo muntu esingazi ukuthi wenzeni. So now engizokusho mina ukuthi siyobuka uThuleni TV, Cameron uShayi, we're gonna make sure ukuthi umama uyayithola iclosure nefamily yakhe. Nangabe ukhona umuntu ofuna ukungishaya ama-ofisini wethu namukela ukuthi ningeza nizovimba i-case ukuthi ingachubeki phambili. But one thing for sure, watch your step. Mawufika before ufike ema-ofisini wethu bazoba mhlawumbe sebakutshelile ngathi ukuthi umthandazo siyawubeka, siyabambana siyekelana, sokubamba sikudedele. Whoever lo azothunyelwa ukuthi yes the board office lami lise-Davidson, you are more than welcome ukuthi ningenza kimi. Angihambi ngedwa, ngihamba ne-Iradi Chaba, i-VIP protection, i-security, well act. Nikhumbule ukuthi mina mangize lana bengingezanga la ukuzoveza iphepha ebantwini, bengize la bengingezanga la ukuzoveza abantu ephepheni, bengize la ukuzoveza iphepha ebantwini ukuthi abantu bafunde cha mina ngisigodla ngisishoshovu ngangikhotheni. Ungangikhotha mawuthanda ngoba ngishoyela sine-family iyala ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi bakhulumile bayinafu, but before ngihamba ningakhohlwa ukuthi laphana kuyo-YouTube yethu ubhale ukuthi ubuka uThuleni TV, and then bese uyangena laphana na-subscribe, ulike nama-comment. Ngine-show ukuthi bakhona abantu abasebenza ngokwengqondo, abantu abaningi kahle kahle ababonayo ukuthi bangakhona ukuthi bangenelele kule case yala kulo mndeni wasePitori. Sinama-social workers, abantu abangakhona ukuthi basize abomama nangabe kunezinto ezivimbile, ngoba siyazi ukuthi kunabantu ababathakatho. Ngathola ukuthi naye usisi lo thema kade ukubulala lo mntwana wahamba wayenyangeni zakhe or waya kuphi wabopha ukuthi la kule family kube mnyama, but sicela ukuthi bavele bonke abantu abangakhona mani bafuna lapho angeke nikhona ukuthi bafinyelele ninodwa. We gonna make sure ukuthi siza nabo lana, siza nani lana
nabo mama or sizoba ne-meeting place. Ngiyabonga selishonile libe nosuku obuhle. Angazi thatha amagama omgcina mhlambe kube family kube lina. Ngibheke amakamera nawo ngacala kuphi ngithi ngicale ngani bafo nayi camera last week amagama omokugcina ndithi iprasa mayijeze mayiphendule imibuzo yethu sengumndeni njengamna malume wabantwana angeke ngigive up and umuntu ozithandazelayo uthandazela esayidini and umthandazo wamanje uthandaza phenduleke namanje ndiyancedisa emveni kwakho sisinosibara uthandazo ngithi ndifuna iimpendulo zomtshana wam makube njalo. Yabona baba amagama omcimbi sikhona ukuthi sibhode mina ngibonga nina uthuleleni ukuzikhathaza kwenu nishiya imisebenzi yenu nize lana ekhaya nizosinceda. So lokho okucelayo ningapheli amandla nathi sizolifaka emthandazweni silwe nale vumuvumu lezi alabathakathi ngoba siyazi ukuthi yonke lento lokwenzeka kwayo ukhona esandla semfene kodwa thina siyakholwa siyathandaza. Ngize ngajoyina umfundisi ngokushonelwa umntwana bengazi nokuthi umnyango wesonto ungakuphi kodwa namhlanje sengumfundisi konke kunikela kuNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu ukhona mabajeze labantu labo babulala ingane yabo. Ngiyabonga. last week endizibuza kona lo muntu lo kuthiwa udubule ingane yethu ungumuntu ongumama yena la hlezi khona makuba unazi ingane uba nayo nayo ifeeling yokuthi lo muntu lo engimbulalile ingane yomuntu yakwazi ungayifuni into ehlela omnye umuntu embi yakwazi ungathanda ukuthi noba ndirasela umuntu ubungafuni uyumdonsi ungene endlini mama uyarasa kodwa manje ngicela ukhipha amandla wakho uvulele uthuleleni isebenzi ngale case uyipha amandla uyivulele indlela sizofumana ukuthi kanti ufe kanjani ufeleni bebekubulalelana ngaba ubumosha urubuthuka umuntu into engifuna uyazi kodwa ngicela amandla kuwe mntana ulwe nabo ube uhambe phambili kuqala kuba ukwazi nawe ube namandla bangatyhafi sisicela ndisicela kuwe mntana ngezo yakuthanda ngiyacabanga ukuthi lapha emakhaya nibonile ukuthi umama ukhuluma nomntwana wakhe ngoba she believe ukuthi umntwana wakhe uyaphila akafanga nathi suthuile TV we know that ukuthi umntwana wakhe akafanga uyaphila that's why simcela ukuthi uThemba lethu igama lakhe that's why simcela sithemba lethu indoda endala vuka uzilwele veza amandla wakho khombisa ifamily yakho ukuthi unawo amandla le mali lebo uyisebenzela uthi wena uzoyi-university ngayo uvuke ekuseni everyday leya energy lena boyinayo ayiphume manje ukuthi sikhona ukuthi sisebenze ngale case njengoba ngivala namhlanje ngisaphinda futhi ngithi nikhumbuleni ukuthi ngingezanga la ukuzoveza abantu ephepheni bengizela ukuzoveza iphephe ebantwini ukuthi abantu bafunde cha mina ngisikhondla ngisishoshobe ngingana ngokuthini wangikhotha mothanda ngoba nginokushiyela manje sigoqe intambo zethu sibuyela emuva kuphi back to David John Ngesipitoro ungakhohlwa sigebengu usubscribe lapho uma ufuna ukusibhalela ubhala i-email address yethu uthuleleni media7@gmail.com amanamba phone wethu 079 862 1475 asiphenduli i-call back i-WhatsApp nje kuphela but we have our researcher uzosinikela the word of the day angasondela manje makuyini emgoqa intambo peace out ngiyabonga Kevin.